Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Puas daing hapang hormat pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, tukbal na to yung pagsukur kaniya yari kita niyo napuun alugal sa halga-halga harap kaniya karena lugal pagsusujuran sinipon niya harap kaniya amo na yung masjid pagyano siukat niya rin kato taniyo tiap-tiap hang kapito makapagpun-pun kita niyo amin nagnangan muslim bariman hasupaya mabako na to dahil hawak to pawaktuin panumtum na to patuhan Rabbul Alamin atawa pagbago sin iman na to patuhan Rabbul Alamin bukun sadya harihan bathang kapito makaminsan buat malingkan bang aun dapat makalabi paraing makalima ang karumang kaadlaw subay kita ni udaran nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ni uri niya kalupahan karena bang nato siya lupahon bunsakon kita sin Allah ta'ala pasaran na kita kawayaan ta sabihan subay hadya kita amuin sikusugpat kaniya dahin hawaktu pawaktu supaya imparsugpatan taiwan siya kimakakal ha kabuhi sing kita sampai kita mamaid dahin di hakuminia ini jari dahin haayat nagsuno hain doon haulihan pagpatumtum kato taniyo daran na to siya sabot tiyawag kita niyo sinallahu ta'ala papagmabukaon kaniya hati niya subay kita niyo daran nagihinang taming sing ginhawaran na to supaya kita niyo di masiyasiya hakabuhi na to karena in maghinang sin marayaw kita niyo maghinang sin mangi damikyan kita niyo raisab imbistahan sin Allah ta'ala singkatan kakahinang daing hapuunan sin kita baranta di kita malapay sin hinang sin taurukaing sabi ito yung pagmarayaw sin kita roon hapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hawaktu pawaktu beta kato haayat siyabot ko kainak haulihan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad subay hadja daran na to diurungdungan in ono pakarajaan paunahon na to hawakto sing kabuhi na to patuhan Rabbul Alamin pakugdanon ha amin karidaan niya bangunin piyang daakan niya roon na kita niyo katan simpiang langan niya subay na to tangkisan sarta bialikan sinallahu ta'ala in pagmabuka amuin subay kita niyo humali sindugal sinallahu ta'ala katuhadlaw kana habang mayan inyad turi sumampay ha mga sila bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala ayat tuhay na pusan niya dengan suratul kahf farman sin Allah ta'ala qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala dia aksin Allah ta'ala in daak niya pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ya Muhammad linnas baitaan kanila manusia hal ukhbirukum bi akhsarin nasi amalan alal itlaq baitaan manusia katan uno mabaya ka kamu suy-suyan baitaan sin salugi-lugi
manusia mag-ammal harap patuhan Rabbul Alamin isiyuin lugi. Ayat sumunod biyayta sinallahu ta'ala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Amo na mga sila nag-ammal sin ammal at tawahinang kalauman hapag-agama di halauman sing gumiini hakabuhi nila bang sila impamistahon sila na inakay ng ammal sa rayaw-rayaw sa sumagawa sila nagbistaharan nila sila nagpaamo sing kabayaan nila hinangon bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini katantang biyayta kato sin sila nain sa lugi-lugi manusia kahit nain kakahinang nila wala nakasud paanguin piyang daakan sin daak sin Allah ta'ala amin subay sadya kita niyo magad doon ha amin pamiat niya batin siya dia aksin Allah ta'ala supaya magsama sigoin kakainang nato bat manghadyain Muslim katanta niurol hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way sa magsagda way magsulang sabab isa-isa niya kahinapusan naraak nagdasin kahinapusan amoyin nalangkom na inhukuman sara dahil hapanagnaan sampay pakahinapusan niya amo na dahon na to luto sumod palaunsin lupa punod hialok pa Allah subhanahu wa ta'ala nalangkom na yung panghindo sin panagnaan daak sampay pakahinapusan niya amo na yung diarasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung Quran mahamulya sampay amo natin piagbin niya ha umat niya taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati pagbiin ko kaniyo bang niyo ini pagandautaan pagbulok binasahan hinangon ingkatan piyang daakan doon na piyagbiin ko ini kaniyo di na kamo malawang salama-lama unoy siya kitabullah Al-Quran wa sunnati amunin pag-anunsin kita hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kita imian hadis sibo daing kaaunan niya amuin hadis nagtutupan iban sin pamiat niya daing halaw sin Quran katantan sibo daing ni hadis qudsi atawa hadis amuin yang hindo sin Allah Ta'ala kaniya bat biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun sadya amin Quran yaun aun parugain daing ha Quran utitu al-Quran wa mithlahu ma'ah tiukbal kako sin Allah Ta'ala atawa dihil kako sin Allah Ta'ala in Quran sa taon piaagad niya doon biya dasin Quran atin sa kaulaw-lain niyang kataan parman dasin Allah subhanahu wa ta'ala sibo din kaaunan niya hadis iwan sin hadis qudsi inyang kataan din ha Tuhan Rabbul Alamin munin pagyanon sin kita sunnah hati sin sunnah ini aming tariqa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din siya mag-implement sin Quran amo na yung sunnah bat doon hantimindogin syara hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat siya magpakita sininang siya nang hindo sinhinang doon kita niyo simingod wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu uno-uno na sadyay naramon kanyo sin daak sin Allah Ta'ala pamuno to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon kita niyo ingkatan sin piang langan niya at away ingkatan sinwala niya na nahinang di nato nakarunhan lawagon na labi-labi nato bang kita himinang sing kabayaan ta nakakuha na kita ring halikusan miuklas na kita
Bihan yan. Na amo yadtuin, subay na to ayaran, hakabuhi na to. Amin di kita niyo makakuha dahil harwa piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya, hamanga sila, nagpajato sinhinang nila, hakabuhi nila, wala timay tayreng ha, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila tugwa, dahil halikusan, sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, ayat sumuno, Suratul Kahf. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. In mga sila yadto, amin piyahara nila, in pikilan nila, imanakal nila roon, amin di sila mapatumtum, dukalan sila patumtumun, sinin sila nakagawa na rin halikusan sara, na in sila yan nagpupur. Unin natin si pagpupur. Inasalan sin kupur yan, pag yan, mga tao mag-uuma. Yujibul kuffara nabatu. Maajay bintao mag-uuma apabila lumahil na in pagtuyo niya, sin pagtanom niya, pagwa sinuno, sinamin timubo na yadto, magtuyo siya magkugkuyag. Hati niya maksud niya, amo na in mga tao, in wiyajib ka to mamarat saya, pauno-uno na piyangdaakan sin Allah Ta'ala, tarunan nila sin akal nila, iwan pikilan nila. Biya sin pagtarun sin mag-uuma sin bigi hilubong palawon sin lupa. Biya na amo yadtuin sa pantun niya, amin makaliw in pikilan nila rin ha, kawayan sin Allah Ta'ala, pag-ubos in pangatud nila, hawaran nila, yaon kanila in kasabunalan. Na in inikatantaan jimajatu mapuas in zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman sin kasahabatan, zaman sin tabi'in, agad na in tabi'in. Doon hayan. Mapuas din dito, bang mo urulon ingkis sa jimato. Hama khulafa, sampai nakapagbuno sila magtaiwan. Sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasalan sin, kiasuran sila sin fitna, wala nila kaya na naman. Simod in Yahudi palauman nila, bahasa simod pa kama Islam. Simod in mga Nasrani palauman nila, wala na kaya jagahan in kakahinang nila, sampai pa waktu ini timutubo. Sisinguran si mano siya. Bang mo kitaon, yari nalimahil halauman na bihaon. Labi-labi na in pagduyag-duyag si mano siya. Sing kakahinang yari halauman sin dunya ini. Singuran katan daing Yahudi iwan Nasrani. Biha. Mataon. Bang mo kitaon agad in hiwal sin kamatauran pagpun-pun halauman sin dunya ini, lawi-lawi na in Muslim kaya lalamuran na dya sin hinang bukun amo. Nakakuha daing hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Labi-labi na in pagbunyi-bunyi, pagdihil kahurmatan, labay ring hapang hurmat amuin, wala na kaamu aturan sara. Biha, kita mo yung mga kaibanan. Amo hindi na akong makaighabay, nagdarasin sakit mabugat, dihilan kakuyakan, celebraton, birthday. Dahil hindi inimpunan yan. Dahil mga Nasrani,
Biha. Yung mga sila nagngangan ulama, maginang sinsulam, dumapit hakalungan, dahil kimawa, dahil nga mga Yahudi. In Yahudi, hiyahapal nila in kitab Taurat. Kaingatan nila in kamaksuran katanta sa sulangon nila bangganta di mahinang kabuhianan in hinang nila halaw man sing gumiini. Palabihon nila in dunya rainsid adlaw akhirat. Amo aning di majato nalapay ingkatan doon hay ni. Haamuin di mato kahalan. Dahil hayat panagnan biat magtakain ayat to. Riwayat din kan Mus'ab. Ini Mus'ab ini anak Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hisiulaw niya pag iyanon doon haayat ini, kul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala. Hisiyo sila ini. Launsin ama niya ay pangasubo niya sila ba inilaw ni indakwa ahumul haruriya unin nabi sinama niya la humul yahud wan nasara. Yung mga sila ini kaya jajagahan nila na hajaman nila hawak to nila bang uno in nalukat sin Muslim kakahinang deng mga Yahudi wan Nasrani. Sabab wala na sila ini naurol kaya Hinduan napatumtum pa sa lingog in kahalan simpag nakura pag apas mahinang nakura halaw man sin Islam timagna in pagtindog amin agad wana nakiyajagahan marayaw amo na yung pagparinta si Muawiyah inut-inut sumud paakamain mga sila kaya na kialukusan sadya biasin mga sila amuin Shia hangkan sila simud palaw masupaya sila makawakusog palaw man sin Islam tanda niya sambil pabiyayaon wayroon jato sinhinang nila katan bang mikutaon misan yung pagsambahayang nila mayo bidda iban sin pagsambahayang sin miyamakad hapama ini bautan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila kawaon katan day nga kabtangan nila yung pag-agama nila hapikilan nila kata dihan niya na doon haon mataod din nga mga sila amin mahugutin pamaugbog hasara magasubuhi si mga sila ini amin pag-anon haruriya in haruriya hamuk lokal ha Iraq harura pag-anon doon han nagpun yung mga kawarij amin gimuwa din nga pamarinta sin Ali radiyallahu an kan sila tiag Khawarij pasal nakagawa na sila dahil hasara sinagama duwaing ning kakahinang nila biya mahaba bang tayo story ho ng mga ini sa jukupnad to habihad to sadya manjari laung sin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an inbis sara inikatan nalangkum ingkatan hinang paningod-singod kakahinang sin mga sila bukon haaturan sara sin agama diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai paadlaw ini masi-masiin tao maniningod-singod sambil biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan puno sumud ini Yahudi palawon sin lungag laong sin tausog sumud palawon sin lungag makut
Sumod dain Muslim. Maksud niya, uno-unuhin ang singuran da si Muslim. Ingkatan, sa impagyanon dito Muslim, amin wayroon ka Islam. Halaon simbigi jantung niya. Muslim hadila hadja nakabutang. Amo yan. Sebab mahal ka kanyain, kabuhianan dunya rainsing kabuhianan hadlaw gana-gana. Amin janji sinallahu ta'ala piara hapamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo iniin mga kakahinang subay na to ayaran hakabuhi na to. Daing hawaktu pawaktu sabab akon di mo nakatilakan imatan pang Hindu matan daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napagubos biyay tak doon hayaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mapulak kana tinumat niya pa kapituan tagtong ka tumpuk. Bang mo kawaon intimbangan kapituan tagtuyaon kawaan mo percentage in hambuok daing kapituan tagtu in guwa niya laong sinanggalis 1.4%. 1.4%. Daing kapituan tagtu in kapituan tagdua 98.6%. Bihan. Na imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum finnar illa wahid. Maana niya in kasiyaman tagwalu 0.6% halaw narka kata amurain 1.4% dito in makasudsul ka. Biha. Narang bihayat to di kapag duyag-duyag sin mga tao nakaamo sila sinhinang nila. Di makapagpupuyag in tao magbayla halom si masjid sila yung pasurun sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makapagduyag-duyag in tao magmamaulod mag-agaw sin pagkaon halom si masjid. Sabab piyang hihindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pangadatan marayaw. Sampay pagkaon, sampay sumud pasiar ang pangadatan sin Islam. Hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to nakapagkiyaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ni Ummu Salamah. Nagsaw sila pagkaon iban si mga kaanakan ni Ummu Salamah. Aw anak niya hi umaringan. Dadalot sila pagkaon. Pudyut magtupudjut marisin kakaon liyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukom bihanin adat marayaw ka Islam. Unuhad jen dapit maun kay muro na dya ko kuma. Ayaw na ko umabot siya tumalayo. Kita kawin pangadatan. Nabiya din ni mag-angaw pagkaon halam si masjid. Iban pag-ulak-ulak katantan pagkukuyang. Subhanallah. Di majatu ini. Pag-uus mo na yung magbantog sila yung makasudsul ka. Sila na yung mataod, ba't sila yung bunal? Sinyawang biyabayta, in 98.6% halaw narkakatan. Yung makasud na surga, 1.4%. Sampay biyayta, riwayat, likulli alfin tiap-tiap hangibo siyam ngaratus tagkasiyaman tagsiyam manu itu yan palam narka hambuok da day nga hangibo in makasud palam surga sabab dunganon magminsan in hangibo biha
Amo yan in kasabunnalan niya. Nagbatok in hadis yaon mahaba. Di tanang masabot di. Dahil sumaga bang mawaya mag-aon kamawaya mag-review. Basahan niyo in panagnaan na suratul Hajj. Yan nasabot dunhan. Hawak to bang imbata-bata sumulig na bigla na impagsulig sa baboy ron makasudsul ka bata-bata. Kana mahinang na inwilda no shiba bata-bata mahinang na masumul na magtuy bat sibo na inumul katan sim makasudsul ka. Bihan yan. Na amoy ni amin makaino-ino yung mga tao taga-akal bang mga turun sa sumagawa din nila magkausalin akal nila. Allah Ta'ala nagdihil. Manusia din dihilan akal. Hayop wala dihilan akal. Sa sumagawa biyabay taksin Quran mahamul niya. Hindi umusal sinakal niya. How na yan nakabutang? Amo na into sifat biyayta. Jantong, pangdungog, pangita. Subay mag-akadinto ini. Umatod sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ini kataan, magmisra. Kumawa sin kasabunnalan din hatuan Rabbul Alamin. Karena bang magsulang into iniroon kay mo isa-isa mo. Nagkalo kaw iban simbaran mo isa-isa mo. Suway mo papagbatukon hasupaya matay mo insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay mongorang haupo patumtum kato tanim yan dabiya baita intaud-taud da si makasudsul ka dahil sumakawa biya baita da isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan lang niya hang kabahagi sinturay nga umat ko makasudsul ka. Laong si mga sahabat na nagtakbir kami laong na ibang sin pamudji na mo pa Allah Ta'ala laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan hinang siya tunga sin umat ko im makasud pa laong sin surga biha na ampay nagdaraawa sin masapa at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin naghinang sin hinang bukon amo hinang sulam. May taon indaawan nila bang mo patumtumon uy long niya maglasa kita para Rasul sallallahu alaihi wasallam misan dahil uno hindi matukamo bang man kami lumasarap para Rasul sallallahu alaihi wasallam na uno makaarad ka makasud ka sulga in paglasa mo Rasul dahil kayo mo sadya isa-isa mo at tawa naghihinang aturan in Allah Ta'ala biya rin paglasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impaglasaha Rasul amo na impagtaat kaniya. Bangkaw nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalasahan na kaw sintuan Rabbul Alamin. Sab mayta iniyagad mo sara sintuan Rabbul Alamin. Sampai biyay takato. Ingkatahan sin umat niya makasud surga amura hindi makasud hindi mabaya sumud. Nalaw si mga sahabat ya Rasulullah isin pagyanon mo namin makasul unin na rin niya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba isin magtaat kako sila ni makasud surga na inhinang nilayaw nasuwa ko no bang nakahinangin Rasul sallallahu alaihi wasallam so bedo so kita maayad sin hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way ibadat tay maun sin Allah Ta'ala wala lima bayring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na'amu yadto aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga katautay manghuran, iminang kita niyo singkatan sa rayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan magparuntungan kita niyo. Doon kita niyo manindukanan hakakahinang amuin hinang jatti impagyanon jatti aun dalil daing ha Quran aun dalil daing ha sunnah in sunnah bi anasinagi amunin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam agpatarang sin paghinang singkatan piang daakan ang mga sila ang kita magbing maun pa amin puunan sin pag-ingat kaniya subay kita tumaytay ring ha hadis sahih makauna ring hayan amin long ni hadis mutawatir umbul hambuok at ini mataon ni nagriwayat kaniya ring mga sahabat amin yung baba-baba niya mga kaanuman sahabat in nakariwayat sinambuk hadis mutawatir pag-ubos hadis sahih martabat ikarwa pag-ubos sahihun li ghairih martabat ikatuh pag-ubos hadis dhaif martabat ikaupat bukunin mana na ibang hadis dhaif malammas siya ba't di man jadi pag-amal sebab bang siya mataud riwayat kimusog in hadis daib mahinang siya sahihun li ghairih in sumuno kaniya amo na in hadis hasan in hasan demikian na bahagi nagdua hasanun sahih wa hasanun li ghairih bihan na labi-labi na fadailul amal inyan katantan piatatarang sin sara katu taniyo in paghindo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagsambahayang hinduan sin Jibril sin waktu panagnaan timindog in waktu sampai na ubusin tiap-tiap waktu sin hambuk waktu yaun munin paganon waktu 5 nabangkaw nakasud halom sin waktu yaon matay mapain sa bahayang mo sabang kaw nakakuha na rin kaniya at awakiya tindog mo ay pamiabutin waktu ritay mo nin sa bahayang sa babaw niyan tao mabaya sin oso sa lang muna nakita mga isag siyam pa yun sumambahayang na duhor pasan sin bisi makahati rin Tuhan makita kamo yan naamo yan indeng ha mga subay na to hatihon marayaw insyaallah ta'ala makbul inamal na to misan da sibi bangman imaamuin hinang bangman kimukugdan nakataytay ring hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala tibudan kiaunan Quran atawa sunnah sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغنى
اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.